Dulu ang buburunan. Kami tươi hello ạ. Raja Bolo binangunan ko kang mapangalan. Sungod dalan ni parasoratan, dalan na mamuhay ulotan. Di siya lani, sumsungod dia pinauwag kami on, mangiluhami tuang raja nami. Asa suruhamu kariban namin sa Jolo di Sigati, baru pe asa tau dito di akka ulotan. Sinubuti kami mardongan mau lihat. Iya. Bukamu jo sigat tamu jo na binuan ni. Pariba muraw, pamuron namin. Kung nggak sini kita pada Gabi mak raja yang guru nami, nga si kopu merek kami nabi dua murah. Mau lihat mak pabuan murah. Mula tema raja nami raja ni hula-hula. Di siya lani, dinarohan man tukot kamu ketongan ni bagas muno, dinanang mamuhay ulotan. Rohan namin yan, pangluwag kami tuhamu. Raja ni tutok namin Jolo ta parsauli huma baru kan nong asa tau duti yang kapak kado. Sinubo dai mardongan mau lihat. Gabi mak. Ya di surah kamu ka kedulangi. Langsung ini kita. Iya. Ah, sekarang masuk margota bawamu. Marsangak majahoba di parsaurata di partikianon. Di hamu raja ni hula-hula nami rajai gultom nang songoni tulang nang bohok at saputa na unakot kami di manugutom. Isoro hami raja nami madapot tok kamu. Sungod dalan laho mamuhay ulot ta. Asa buhan na uli mo na to, buhan na dinggan. Dalam pamuji at kuwaro ni debata. Asa disakap ni rohat ta. Tarlumubi di anak kota. Marturi atau mardalan. Ima ulaon siapa tahun na sumarala tulomo ni rohan ni rohat. Di sialani huwag kami do. Idahalas dohon tuh naman saudara. Dohon nami masongon ni dohon nama tua asa si pagolang-golang pangaraho. Tungsonok bedalan di parsaurata di nama muhay ulaw tadi manugot ni Areo. Di mata manggo-manggohi paso-pasona. Matutu. Kami majalah horas, jalan mana udah. Tiga na di jalo. Tuyo na di jalo. Opat. Tema Kores. Ijo kamu angkat tulang. Do na tulang. Tulang do na tulang. Ah, bagas maningga pa sa para si roha godang na sa itong mangalian. Dihita, tiur ni roha, do tiur ni pikiran. Di manugo ni Areo di naung simpul hita marsipanganot tung sungod dia peraja nami si panganot na hupato pahami dalam di parsaurata asi marohan itu atua manaman pakoni tu pamatang tagalog marsada-sada asa gabi si panganot kahipaso ni terlalu mobil si pamanot sahit dalat talo mamuji ko orang ni debata kahit tau sangat di ko di manugo ni Areo nang Roma hami mardapot tok kamu raja ni hula-hula nami rajai kultum hupato pahami do di songod tingkat dalam mangalak paromain sian ado pamu raja nami raja belut Idok na dua-dua, jari-jari sampuluh, matu gajang-gajang Jong-jong kami di son mga dupok kamu raja ni tutur nami jumulo tangan marsad dari Isiala ni, tung sungod dia pe raja nami Pinggan dalan mangalak paromain siya na doba muna Bulilas marohamu, asa si titi si gopa kolang-kolang pangarap Tung sungod pe dalan nami loh mangalak Nanaing paromain nami siya na doba muna Debatado ang gumanggohi paso-paso Pasantay mamardongan, las mewa Gabi mak raja yang boru. Nyandus ni rohat tado. Ala memang
di patu pamang borui songonon herana soyado pe binering alai marang bohape akan uli nering gemon alarak si tobolin narohaku jadi songoni mah di raja yang boru nami las rohanami songon na pinasah ni raja yang boru nami tung songono petutu na pinasah ni yang boru nami nunga masailas rohanami tarlubuhi hasu bulan asa didok si tua nama dok asa bagok nama halto na tu di rubean horas mahami nama jalo tuga jana ma diamu nama ngaleam alani dihamu hasu bulan anggi dulutku jalo ma songon na pinangido ni rajane mang boruta asa ibu nasida boruta nagane parumena songon batu dulu do didok ni raja ni amang boruta ima pangato si orana waktu si songoni man jalo mah Pasaulio kamu iya tulang gua muda iya ayau dakya sono kubereng ina roak donga sauta kami tulang serupa masa kami dulu dalam masa dari yang murunami kalau nanti mah jadi alanunga las rohani hula-hulata orang mengikat aku main anak kota asal tubuh marumai sian dari bukan nasi bukan membus tubuh menjual bukan memperbaiki masa apa satu kamera lo kok doy bain oke romamu jadi kapor hak ma tulang borumi barukan nami tubuh kami masih ada dopa muna mardongan las neroha kami yang masyarakat kamu maroka kami maroka sarombe letak tuh berdua dopa tunggu mas tarik tuh gue menjatuh tuh soal kang satu pasang per kamera jarum menun penyerahan bunga Iya, udah langsung. Oke, siap bang. Orang. Dan ini dihamu kamera nami asa atau kamu masuk dia mah dalam penyerahan bunga sabor hati tak. Pas atai mah tuamu na hula-hula nami lah samu mendongan. Asa haton tuh tulang hula-hula tak. Lawan bae yang porak-porak silubut. Ada rakso taudurhon anak Nihuria do guru Nihuriai parjolo mahita martanya. Di bata Jehovah amanami nahutadahami marhite hiti anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Mauliate do puji-pujian ma di sombah rohanami tujolo male Tuhan di bagasan manugut niarion. Disudedenggan ni basam nauku parsaulyo kami. Dinaborhat kami Tuhan siantongani bagas nami be tolhas tu bagas ni raja ni amang buru nami di sonali Tuhan ima Tuhan dinalaho mamuhay ulaon pamasumasuon songoni ng pesta ujuk nanayang si patupaon di bagasan sa darion kami Tuhan di bagasan tikion tuasi ni roham asatung damem na sumurungi mangingani roha dohot pikiran namin ajari sa luhut di namarhula boru sa luhut aka namarholong ni roha diaka otangan ni kedua belah pihak Tuhan homa na mangalehon si patu haringgason dinalaho papunguhon hami diinganan naong pinarade ni hasubuton pathami siyan bagason mangido mahami Tuhan tung pasu-pasu mo mapardalan nami tubagas joromi di na mangudurhon anak dohot boru ni Huriamon pasu-pasu sa luhut akka parhalal pasu-pasu sa luhut ahape nanaing husak kabihan ali Tuhan mangido hami di bagasan manuguton
di namamuhay ulaonom. Pos marohanami tung lehonom mo maari na tiur ari na denggan dihami sa luhuk na di namangulahon songoni nang diulaon habatakon nami. Pos marohanami Tuhan di bagasan manuguton upasahat tami ma di namamuhay manongai sahat tu na mangujungi ulaw di bagasan sa daryon suatu madami dohot holong nasyang ko asatung tiur mardalan di bagasan dame nasyang ko ade Tuhan molo dapat hohami mangulahod dosa di ngulu nami mangidumahami tuasi dohot holong ni rohani molo uras Tuhan dosa pangaleson nami asatung tama jala talupami gabe habauran ni pasu-pasu. Jalo matangiang pangiduan nami on nahusob bau kami marhiti-hiti anakmu Yesus Kristus Tuhan nami mauliate ma diho asini rohani Tuhan ta Yesus Kristus do tolong ni rohani de bata ama dohot parsauran itu di purbadia ma nama dongani hita sadarion subut ro di saleleng ni leleng na. Amen.